Pemirsa wusan pemargin Rahinan Kuningan akeh kepanggih lu selantang margi Gunung Tangkuban Perahu Padang Sambian Denpasar. Lu sane kegenahang ring sisin margi inucap ngawinang widangan cemer kantos ring trotoare sane ngulgul keterptian krama sane ngelintang. Anutin seselah tim liputan Bali TV, sawetara gala da sesemeng, kepanggih akelu selantang margi Gunung Tangkuban Perahu, lu kramane nincap uwusan pemargin Rainan, raris petugas kebersihan, durung si demer siang samian lu inucap, mawinan kantun libur, tur agengnya nih parikrama uwusan Rainan. Pikobat inucap sayan kaon, mawinan kantun wenten kramane sane ngutang lu ngawak, ya diastun, bener larangan sampun mepasang. Ring sawetara genah, kewentenan lu inucap nyemerin margi miwa trotoar, saha mobo bengu, sane ngaonang keluyan kanan iri ke, krama ngaptiang, instansi sane mempaiketan digelis ngicenin pemargi, antuk mersiang lu inucap, saha nincapang penureksan mangdane nenten male kepanggih pikobat skadi punike, utamanya nih, usan pemargin Rainan. Winata, Bali TV.